igihombo kirabonetse kuri kampani, kuri nge no ku bakiriya batugana. Turamuhana, tubaca amande, moteri tuyifunge, ariko noneho nabo twasanzemo bari baje baje kunywera hano, nabo turabahana ku giti cyabo, baratanga amande kandi bari kuri stade kimwe n'abandi bose babisha amabwiriza. Tubahaye ikaze bakunzi ba Legacy TV. Tugiye kugaruka kuri inkuru y'ibyaraye bibaye muri iyi weekend. Muri iyi weekend aho imwe muri hotel iherereye mu murenge wa Kanombe mu karere ka Kicukiro haraye hafatiwe abantu bari kunywa inzoga, abantu basaga 12. Dore uko byatangiye rero, abantu 12 bagize batya bisengerera Agcupa muri iyi hotel nziza, yani motel nziza. Bigabagabanya ibyumba ariko sinakubwira, Agcupa baragasoma kweri. Agcupa bararicuranura, baragasomye biratinda, bagiye babona polisi n'ubuyobozi bw'akarere ka Kicukiro bubaguye gitumo. Batangira gushaka aho barigitira ariko y'ubusa bagwa mu maboko ya polisi. Ibyo kunywa bwibaho babisize ariko ndabona utuvide turi mu busa, menya bari bamaze gushira inyota. Ngayo nguko rero baje gutabwa muri yombi, hotel irafungwa, nabo berekeza muri stade. Mbega covid we, yega icyaka. Umuyobozi nshingabikorwa wungirije w'akarere ka Kicukiro, ngira ngo uramubona, ateye igipapuro gifungiye inzu y'ubucuruzi. Reka mbasomere ibyanditseho. Hejuru handitse akarere ka Kicukiro, ubuyobozi bw'umurenge wa Kanombe bufunze iyi nzu y'ubucuruzi kubera kutubahiriza amabwiriza yo kwirinda no gukumira ikwirakwizwa rya covid-19. Aba bantu 12 rero bahise berekezwa muri stade, ibya hoteli babisiga aha, byari celebration byese bihinduka kwiyumvira akayaga ko muri stade. Ngira ngo murababona utitwaje agakote nyine mbeho ya mwemeje. Murabareba muri stade bari kwigishwa basobanurirwa ibyo kwirinda covid-19. Yes, abantu bakomeje kudohoka ku ngamba za covid-19 ariko icyo twababwira no kubahiriza ingamba, kubahiriza amasaha yo gutaha yo kugera mu rugo, kwirinda kwegerana, kwirinda gufungura utubari bibujijwe. Amabwiriza ya covid mwese murayazi, no kuyirinda no kugerageza kugira ngo tutagwa muri ibi bintu byo kurara muri stade, gucibwa amande, gufungwa business kubera kunywa inzoga. Urabona ubuyobozi bwose bwari bwamanutse, ubuyobozi bw'akarere bwari bwamanutse, ubuyobozi bwa polisi bwamanutse, ntago byoroshye. Murabanza mwibwirira abadukurikiye. Murakoze, nitwa Albert abantu kandi umuyobozi nshingwabikorwa wungirije w'akarere ka Kicukiro. Murakoze, hano dusanga muri Motel dusanze hafatiwe abantu banyuranyije n'amabwiriza yo kwirinda covid. Ese bafite mu bikorwa? Murakoze cyane, hano muri Motel dusanze hari abantu 12 bahahuriye baje kunywa bica amabwiriza nk'uko tubizi. Ntabwo byemewe ibyo bikorwa muri iki gihe twirinda covid-19. Tuhasanze abantu 12 baje biteretse amayoga barimo banywa, nibo twaje hano gukurikirana, ndetse ku makuru twahawe n'abaturage, inzego za polisi n'inzego z'ibanze nibo dusanze hano. Murakoze. Ese abo bantu ubuyobozi bateganyiriza iki? Ni moteri mwasanzemo, harakorwa iki? Murakoze cyane. Iyi moteri ubwayo turayifunga. Icya kabiri na manager wayo turabaca amande, turamuhana, tubaca amande, moteri tuyifunge, ariko noneho nabo twasanzemo bari baje baje kunywera hano, nabo turabahana ku giti cyabo, baratanga amande kandi bari kuri stade kimwe n'abandi bose babisha amabwiriza. Ariko by'umwihariko iyi hoteli turayihana twihanukiriye dukurikije amabwiriza y'inama njyanama kuko si ubwa mbere. Biragenda bigaragara ko abantu bagenda badohoka ku mabwiriza yo kwirinda iki cyorezo, bikajyana n'uko imibare y'abafatwa igenda yiyongera ndetse n'abatakaza ubuzima. Ese niye nama mugira abandi bantu bashobora kuba bitwara gutya gusanzwe? Inama zirasobanutse, amabwiriza abantu barayabwiwe. Covid nta utazi ibibi byayo. Ubu rero ikiriho ni ukubagira inama yo kuvuga ngo nibabumbura amaso barebe ndetse banumve
barebe ko covid irimo itwara ubuzima bw'abantu. Ntabwo ari ibintu by'imikino, abapfa birazwi, imibare iratangazwa buri munsi, ariko n'ibindi bikorwa bihagarara kubera ko dushaka kwirinda covid, nabyo bareba iby'igihugu kiba kigomwe. So abaturage rero turabagira inama yo kubyumva kandi bagakurikiza amabwiriza, ariko naho abantu bayangije bakatumenyesha, bakamenyesha inzego, bakamenyesha inzego z'ibanze, bakamenyesha polisi, tugatabara tukaza kuburizamo ibyo bikorwa bibi. Mu by'ukuri abaturage rero turabagira inama yo gukurikiza amabwiriza. Tubashimiye cyane, murakoze cyane. Igihombo kirabonetse kuri kampani, kuri nge no ku bakiriya batugana. Abantu 12 bongeye kugaragara muri Motel imwe iherereye mu murenge wa Kanombe mu kagari ka Rubirizi, barinze ku mabwiriza yo kurwanya covid, barimo banywa inzoga binyuranyijwe n'amabwiriza. Ese byagenze gute kugira ngo bari abantu bafatwe? Bari abantu nta nubwo ari no kurenga ku mabwiriza gusa banywa inzoga bitemewe, cyangwa se bacuruza iriya Motel icuruza akabari bitemewe, ahubwo ikigaragara ni uburyo banafashwe. Iriya ni Motel nk'uko mwayibonye ifite jaride, ifite ahantu bicara, ariko abantu kugenda bakihisha mu byumba bakegerana, ngira ngo bimaze iminsi bivugwa uburyo iki cyorezo noneho gisigaye cyandura. Bigaragara ko mu by'ukuri ahubwo biteza ibyago bakabiteza n'abandi babana, cyangwa bakabiteza n'abanyarwanda. Uko byagenze rero nuko tumaze iminsi tubona amakuru ko muri kariya gace hari Motel icuruza inzoga, abantu bakagenda bakajya mu byumba bakihisha bakanywa inzoga ari benshi bitsindagiye mu byumba. Dukora ubugenzuzi rero kugeza uyu munsi tubafashe. Amakuru rero twayaha agaciro, niyo mpamvu uyu munsi icyagezweho ari ukubafata, ariko mu by'ukuri turagira ngo tuvuge yuko abantu bose barenga ku mabwiriza aho bari bazi ko bihishe polisi, ntabwo bazi irindi jisho ribareba. Polisi ishobora kuba itari aho hafi cyangwa itababonye, ariko hari irindi jisho ry'umuturage wumva agomba gushyira mu gaciro. Abantu bose bakohereza amabwiriza babwira polisi kugira ngo igire icyo ikora. Ni muri urwo rwego rero bafashwe. Beretse itangazamakuru nk'uko bisanzwe bigenda, ariko ikigaragara nuko abantu bakomeje kudohoka, binajyanye n'imibare y'abandura ikomeza kwiyongera. Ese niye nama mugira abantu nk'abo muri iyi minsi? Ntabwo tuzadohoka kubera ko itangazamakuru cyangwa kuberekana, nubwo bajya banavuga yuko ngo kubera icyo abantu berekana, kuko ubwo baba batanze gukora amakosa ngo bice amabwiriza, ngo bigirire ibanga, bakora ibyo bakwiye gukora, ngo noneho polisi izabagirire ibanga. Ariko noneho ikiyongereye nuko tutazarambirwa, tuzakomeza tubafate, tuzakomeza dushakisha amakuru, ariko ubutumwa twaha abaturarwanda bose nuko bagomba kubahiriza amabwiriza uko yakabaye. Utubari ntabwo twemerewe turafunze kugeza uyu munsi. Bagura inzoga bakazijyana iwabo bakazinywa, ariko noneho bakohereza amabwiriza uko yakabaye, bakumva yuko iki cyorezo kibareba, cyabatera ibyago, cyabatera ibibazo, cyatera abo babana ibibazo n'abanyarwanda muri rusange. Nk'uko bigaragara imibare mwari muvuze myinshi y'abandura n'abitaba Imana, bakareka kugira ngo baterensiye kino cyorezo, cyangwa se banakore ku ijisho ry'inzego z'umutekano nka polisi, ngo byumvikane yuko umuntu yambara agapfukamunwa uko abonye polisi, umuntu afunga akabari yacuruzaga uko abonye polisi, umuntu ahana intera n'undi uko abonye polisi. Ntabwo ari byo. Bakwiye kubona yuko icyo twirinda twese ni iki cyorezo, bakabiha agaciro, bakurikiza amabwiriza uko yakabaye. Afanda benshi mafatwa usanga biganjemo urubyiruko, mwagira nk'inama mutanga muri iyi minsi amashuri arimo gufunga, kuko abanyeshuri bakitwara muri rusange bangana n'iki cyorezo? Urubyiruko turagira inama yuko rugomba gukora ibikwiye kuba bifasha igihugu, bituma birinda bakarinda n'abanyarwanda. Icya kabiri, abana bavuye mu ishuri bumve yuko inshingano zo kwirinda coronavirusi nazo zibareba, bityo birinze baba barinze imiryango yabo, baba barinze ababyeyi babo, baba barinze igihugu. Bakurikiza amabwiriza rero, amabwiriza arahari, nta rujijo ruhari, nta n'icyo kwitwaza, tubibahirize twese 100% uko yakabaye.